cy'iki kiganiro ubwo twebwe naho ku munsi w'ejo mu kiganiro no muri ku isaha y'isambiri. Ni iby'agaciro kukugira nk'umukunzi wacu w'ibiganiro byacu, tugutekerezaho tukakurebera ibigukwiye maze tukabikugezaho. Ni nayo mpamvu mu gice cyacu twise Ninde tugiye kugaruka ku mateka y'umukinnyi umurigendi kugeza kuri ubu ni na kapiteni w'igihugu. Imva kapiteni abenshi murahitamo umumenya, ni Bizimana Djihad. Bizimana Djihad ni muntu ki? Ese byagenze bite kariyeri ye? Uyu musore, imvuga umusore ntuze kumva umusore kuko ni umugabo. Yarashatse umufasha we Darida Simbi. Nimivuga gutya ndaje gukoresha umusore cyane ariko ntiwumve umusore kuko Bizimana Djihad ni umugabo ufite urugo ndetse afite ababazwa mu nshingano ze. Bizimana Djihad bakunze kwita Jidro yavutse tariki 12 z'ukwa 12 1996 kuri afite imyaka 28. Yavukiye Gisenyi mu karere ka Rubavu aha ni mu Rwanda. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 80. Akina mu kibuga hagati ariko asa n'ufasha aba defenseur mu mwanya mu cyongereza twita defensive midfielder. Akina numero 6. Uyu musore akinisha ikirenge cye cy'iburyo cyamufashije kugera ku rwego tumumenya kugeza naho yakina ikipe y'igihugu kandi akitwara neza. Bizimana Djihad ugiye kureba ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite nta makuru menshi ubona. Ku bijyanye n'uburyo imiterere y'umuntu bimeze hari igihe bigorana kuba wamenya ibye ko yakuze ndetse nuko yabayeho mu buzima bwe akiri muto, ariko ibya kariyeri ye n'ibindi bindi kandi nibyo naguteguriye kugira ngo tunaganireho bikugezeho kugira ngo umenye se Bizimana Djihad yakinnye he, ese yageze kuki, ese ubu ari he, ukamenya byose. Wacyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kandi nkwibutsa ko iyi ni segment izajya ihora mu kiganiro cyacu cya siporo tuva saa 2 mu gitondo tukagera saa 4, amasaha 2 tukubwira ibigezweho umukunzi wacu kandi tuba twatekerejeho tukaguha ibyawe ubundi ukahaguma. Tugiye kuvuga kuri Bizimana Djihad, ese kariyeri ye yagenze ite, ese ubu ari he? Bizimana Djihad yatangiye gukina umupira akiri umwana muto cyane, aho yawukinaga bya binini n'ubukina uvuga ngo no kwidagadura, ariko hari igihe kigera uburyo ukinaho umupira bikaba bigaragara ko hari icyo bishobora kukugezaho mu buzima kandi bikaba byagutunga. Ibi byatangiye Bizimana Djihad afite imyaka 15 ubwo yerekezaga mu ikipe y'abato cyangwa se aho twakwita nko mu buto bwe. Yerekeza mu ikipe ya Etincelle FC ahari mu mwaka wa 2011. Bizimana Djihad yakinnye muri Etincelle akiri umwana muto ku myaka ya 15. Etincelle ntabwo twavuga ngo yari ikomeye, gusa nyine yari ikipe ikina kinyamwuga. Naho nanavuga ngo Bizimana Djihad yatangiye gukina kinyamwuga muri Etincelle ku myaka ya 15 gusa. Ari ikipe y'abato izamura impano, ikipe yari Rubavu n'ubundi wabo. Ku myaka 17 ubwo ari mu mwaka wa 2013, myaka 17 Bizimana Djihad yabaye ngombwa ko yigendera akava muri Etincelle yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Zari inzozi umuntu wese yakifuza kuzageraho. Ku myaka 17 Bizimana Djihad yageze mu ikipe ya Rayon Sport ahari mu mwaka wa 2013. Ni ikipe ya Rayon Sport yakiniye ariko navuga ngo nta byinshi bagezeho bari kumwe na Rayon Sport, aho yakiniye kugeza 2015 gihe cy'imyaka 2. Iki gihe nyuma y'imyaka 2 akina Rayon Sport yaserekeza mu ikipe ya APR FC, ariko mbere yo kujya muri APR FC ikipe ya Rayon Sport yifuzaga kumwongerera amasezerano ariko Bizimana Djihad biranga biragorana. Nubwo bamaze no kwemeranya ko asinya ariko bagumye barerega babwira ngo ngewe hari ibyo ntarabona, hari aho nagiye. Birangira ikipe ya Rayon Sport itegereje iraheba kandi yababwiye ko ategereje
ubona akita nka marume we Haruna Niyonzima ngo azarebe kontra ubundi asinye ko yarakira umwana muto cyane. Byaragoranye cyane birangira Bizimana Djihad yerekeje mu ikipe ya APR FC mu mwaka wa 2015. Ikipe ya APR yayikiniye imyaka 3 ubwo ni sezo ya 2015 na 2016, 2016 na 2017, 2017 na 2018. Aha yayigeze afite imyaka 19 ayivamo afite imyaka 22. Muri iki gihe yakinye muri APR FC Bizimana Djihad yatwayemo ibikombe 3 bya shampiyona bitwara na APR. Anavuga ngo nicyo kintu yagezeho kisa nkaho gikomeye muri kariyeri yakinye hano mu Rwanda, gutwarana ibikombe 3 bya shampiyona n'ikipe ya APR FC yashyizeho iby'amahoro. Aha kariyeri ye yo gukina mu Rwanda yasaga nkaho irangiye, ahubwo igihe kigeze ko yakerekeza imahanga arebe n'iby'abandi uburyo bakina. Ikipe ya APR FC yasohotse mu mwaka wa 2018 ubwo yari afite imyaka 22. Ibyo nakwita nk'inzozi ziba zibaye impamo ku gukina mu Rwanda, ukabona ikipe hanze y'igihugu ukarenga Afurika ukagera ku mugabane w'Uburayi, ziba ari inzozi buri mukinnyi wese yakifuza. Bizimana Djihad yavuye mu ikipe ya APR FC yerekeza ku mugabane w'Uburayi, aha ni mu Bubiligi. Si abakinnyi benshi bihira cyane kuba yava hano muri shampiyona yacu agahita yerekeza ahantu nk'aha. Ububiligi ni igihugu gifite icyo nakwita football iri hejuru cyane byanyije n'ibindi byo muri Afurika. Navuga ngo ni yari intera nziza kuri Bizimana Djihad, dukunda kwita Jidro, kuba yagera ahantu nk'aha mu Bubiligi akareba n'uburyo football yaho ibiteye n'uburyo ibintu biba bimeze. Inzozi rero zisa nkaho zabaye impamo ya 2018 ubwo asohoka mu ikipe ya APR FC akerekeza mu bita Waasland Beveren mu cyiciro cya 2 mu Bubiligi. Ku myaka ya 22 yari igihe cyiza cyo kwerekana impano ye, ndetse akaba yakina akagera n'ahandi kure ku buryo yava no muri Beveren akaba yakina no ndetse n'amakipe no muri izo shampiyona zikomeye tuzi. Iyi kipe yakiniye imyaka 3. Iki gihe cy'imyaka 3 nako Bizimana Djihad yakuye ibintu byinshi, skills nyinshi ndetse n'ubundi bumenyi cyane ko iyo uri ahandi hantu atandukanye naho wari uri imbere ugomba kwiga byinshi kandi ukamenya byinshi. Ni experience rega baravuga ngo hari icyo ibigufashije cyangwa se hari kikumarira cyane, nuko nyine ubundi kubaho ari ukwiga. Iyo wakinaga muri shampiyona y'u Rwanda ukajya mu Bubiligi, yego si icyiciro cya mbere ariko no mu cyiciro cya 2 sinavuga ko kiri ku rwego rwa shampiyona yacu. Kuri ubu ku bwanjye navuga ko iki cyiciro kirenze, kuko icyiciro cya mbere ni ibindi kuko ibihugu bigenda birushanwa football. Mu Bubiligi nabwo turabona kuri ranking ya FIFA, sinavuga ko icyiciro cyabo cya 2 kiri ku rwego rwa shampiyona yacu. Aha rero cyari igihe cyiza kuri Bizimana Djihad, kapiteni w'ikipe y'igihugu, kuba abonye igihe cyo kwigaragaza ndetse abonye ikipe nziza kandi muri shampiyona nziza. Iyo ikipe ya Waasland Beveren yayikiniye imyaka 3, nyuma yaho yayivuyemo 2021 ku myaka ya 25. Aha navuga ko byasa nkaho ari nko gutera inyuma cyangwa se gusubira inyuma, ariko sindi buze kubifata muri ubwo buryo, kuko buriya ngo iyo ugiye gusimbuka cyane ushaka gusimbuka cyane wegera inyuma. Yahise yerekeza muri bita KMSK Denze mu cyiciro cya 3 hariya nabwo mu Bubiligi. Aha ushobora kumva ngo yavuye mu cyiciro cya 2 ajya mu cya 3 kavuga ngo ubwo byari birangiye, ariko nibyo navuze ngo ushaka gusimbuka kure cyane asubira inyuma kugira ngo usimbuke ahantu kure, saba kusubira inyuma. Aha muri Denze yahakinnye imyaka 2, sezon ya 2021, 2022, 2023 ubwo yaragize imyaka 27. Aha uvuga ngo umukinnyi atangiye kujya mu myaka ye mikuru. Yabonye ikipe mu cyiciro cya mbere muri Ukraine bayita Krivibas. Aha mu ikipe ya Krivibas yarigaragaje cyane, wayigizemo 2023 nayo yakiniye imyaka 2. Imyaka 2 nayo afite byinshi yakoze
cyane ko yahise anabengukwa niyo bita Al Ahly Tripoli. Ariko muri iyo myaka ibiri navuga ngo yahageze afite imyaka 27, imyaka 28 yayihujurije ariko akinimo sezo ebyiri. Navuga ngo sezo ya nyuma asa n'atayisoje kuko yahise ajya muri Al Ahly Tripoli, ariko kuba yarageze muri Krivibas agahita abona ikipe nk'iyi ikomeye Al Ahly Tripoli nuko hari byinshi yatanze, kandi muri Krivibas akigaragaza cyane kuko Al Ahly Tripoli yo muri Libya ntabwo ari ikipe yoroshye ku buryo yapfa kukuzana ngo ikugure ntabyo yakubonyemo. Ahubwo navuga ko ari ukwitwara neza kwa Bizimana Djihad Djidro, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, witwaye neza mu ikipe ya Krivibas ndetse no muri za KMS Cadence, Waasland Beveren. Mpamya ko ari aho bamubonye bagahita bafata umwanzuro wo kumugura mu mwaka wa 2025 mu kwa mbere, Mercato yo mu kwa mbere. Bizimana Djihad yerekeje mu yo bita Al Ahly Tripoli yo muri Libya nk'uko nabikubwiye. Yarakinnye aho yasanzeyo mugenzi we Manzi Thierry. Manzi Thierry we n'umukinnyi w'umunyarwanda bakinana hariya muri Libya. Byarabahiriye cyane kuko uyu mwaka nibo ba champion bara muri Libya, Libyan Premier League, batwaye igikombe cya shampiyona. Manzi Thierry ndetse na Bizimana Djihad kapiteni, ubu n'abakinnyi navuga ngo ibintu biri kugenda neza ari muri Libya kuko bazasohokera igihugu cya Libya muri CAF Champions League. Ugomba kwigaragaza cyane ku myaka ya 28, ubwo azuzo 29 mu kwa 12 k'uyu mwaka. Cyaba ari igihe cyiza cyo kwigaragaza ku buryo dushobora kuzamubona wenda ntajye ku mugabane w'Uburayi, akaba yakina muri amakipe akomeye ku mugabane wa Afurika, Mamelodi Sundowns, akaba yakina n'izindi za Pyramide. Nibyo gutega amaso tukareba cyane ko afite aho kwigaragariza, cyane ko bitwaye neza, bakaba bazasohokera ikipe yabo ndetse banayihagarariye, bagasohokera igihugu cya Libya muri CAF Champions League. Ibi kujyana kwibaza ngo ese ntago twigeze kugira abakinnyi bakomeye? Igisubizo wakisubiza ni yego. Abakinnyi bakomeye twarababonye kandi baracyahari, kandi n'abandi bazaza. Kugeza kuri ubu Bizimana Djihad afite byinshi yakoze ku buryo kumuvugaho nta gihombo kirimo, kandi no kuba wamwumva ukamenya byinshi yakoze nicyo ugomba gukora, ugategereza ukumva. Se Bizimana Djihad yego turamuzi, ubu ari muri Al Ahly Tripoli, yakiniye Rayon Sport, yakiniye APR, nyuma aragenda. Arimwe mu bakinnyi bake bavuye mu ikipe ya Rayon Sport bakajya muri APR muri biriya bihe 2015 byari bigoye cyane. Yakinanye n'abantu benshi, yakinanye na ba Muhajiri, yakinanye na ba Migi, ariko kugeza kuri ubu Bizimana Djihad yibereye muri Libya ari kumwe na Manzi Thierry muri Al Ahly Tripoli. Yewe no mu minsi iri imbere turabona muri CAF Champions League aho bashobora kwigaragaza naho, tukazabona batera imbere bakagerana kure, cyane ko abari abatitirere mu ikipe ya Al Ahly Tripoli, cyane ko babanzamo. Wenda twavuga ngo amahirwe masa kuri bo. Bizimana Djihad nawe tukamwifuriza ishya n'ihirwe, cyane ko icyo tuba tubifuriza nk'abakinnyi b'Abanyarwanda ari uko batera imbere bakaduhesha ishema ku ruhando mpuzamahanga. Narabibonye batwara igikombe, Manzi Thierry ndetse na Bizimana Djihad bitwikiriye idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bavuga bati turakabaho Rwanda. Nibyo mba mvuga ngo ishema ry'igihugu cyacu rirazamuka, kuko nyine hari ikiba kigaragara mu mahanga ko dufite abakinnyi kandi bashobora gukompeta. Ndacyavuga kuri Bizimana Djihad, aha wakibaza ngo noneho nderekeza he? Bizimana Djihad yakiniye amakipe agiye atandukanye, nayagusubiriramo kugira ngo nakubwire wenda mu ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda Amavubi ko bimeze kugeza kuri ubu. Bizimana Djihad 2013-2015 yakiniye Rayon Sport, kuva 2015 kugera 2018 yakiniye muri APR. Nyuma kuva muri APR 2018 kugeza 2021, imyaka 3 yakiniye muri Waasland Beveren. Na 2021 yavuye muri Waasland Beveren
yerekeza muri Kems Cadence nayo hariya mu Bubiligi n'ubundi mu cyiciro cya gatatu, nayo yahakinnye imyaka 2023 yerekeza mu bita Krivibas yo muri Ukraine kugeza 2025. Mu kwa mbere 2025 yaserekeza muri Al Ahly Tripoli, yahise atwara igikombe ni ntahari ubu ngubu. Bizimana Djihad kapiteni w'ikipe y'igihugu ubu navuga ngo afite byinshi yakoze ko amaze guhamagarwa cyangwa se imikino yakiniye ikipe y'igihugu ni 45, ubu niri imbere mu minsi iri imbere iriyongeraho. Bizimana Djihad ntabwo navuga ngo yatsinze ibitego byinshi kuko nyine n'umukinnyi wo hagati mu kibuga kandi ukina nyine usa nka defender, afasha aba defenseur, nabakubwiye ni defensive midfielder, abafasha aba defenseur cyane kurusha uko yegera imbere. Yatsindiye ikipe y'igihugu ibitego 3 by'ama assist, byo ni ibindi ngo navuga imipira ivamo ibitego, ariko nicyo naba nkubwiye mu ikipe y'igihugu. Gushimiye kuba udukurikira. Ikiganiro cyacu ni ninde, ni segment muzamukurikira hano mu kiganiro cya siporo n'ubundi. Icyo usabwa no gukanda subscribe, twayatubana buri gihe. Ngiye wumvaga ndi Ivan Lucky, amahoro y'Imana bane namwe. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette